Dakle, hajde da konačno razjasnimo šta se sad to dešava sa ChatGPT-em. Da jednom za uvijek to presjećamo. Dakle, ovo je web aplikacija. Dakle, ChatGPT.com kao što vidite ovdje. I kao što vidite ovdje imate ChatGPT+, ovdje imate modele i ovdje imate chat i work. Dakle, imate te dvije opcije. Ovo je desktop aplikacija koja isto ima chat, ima work i ima nešto malo drugačije foldere ovdje, ali ima istu istoriju chatova ovdje. Ali onda imamo i nešto što se zove Codex, koje, kao što vidite, ima opet drugačiju ovdje, da kažemo, situaciju, ali ovdje imamo opet nešto malo drugačije. Većina korisnika ChatGPT-a gubi razum jer ne zna više šta se dešava sa web aplikacijom, šta se dešava sa desktop aplikacijom, da li je sad to isto, da li je to sad drugačije, da li postoje sad neke stvari koje su se promijenile. Da, postoje, a ti vjerovatno ne znaš za njih. Tako ostane do kraja ovog videa da bi dobio odgovor na ono sa čime smo počeli. Ćao svima, ja sam Borislav Vukojević na AI Akademiji. Već više godina pokušavam da dijelim savjete, tutoriale i svoja mišljenja vezana za AI revoluciju koju svi živimo. Dakle, u ovom videu ćemo da odgovorimo ova pitanja iz početka. Dakle, šta se u stvari dešava sa ChatGPT-em? Da li je to bug? Da li se nešto sprema za što mi ne znamo? Naravno, odgovor je uvijek da ne znamo. Dakle, sada imamo potpuno drugačiji harness, potpuno drugačiji sistem koji je sada više naginje agentskom, ali postoji jedna stvar koja značajno stavlja ChatGPT ispred Claude-a, a to ćete saznati u ostatku videa. Pa obavezno ostanite do kraja. Dakle, kao što ste čuli, hajde da sada malo bolje se pozabavimo ovim pitanjima. Prva stvar koju trebate, da kažemo, iako nije to 100% istina tako, ali je najbolje shvatiti kao tako da biste lakše savladali ono što nas ovdje čeka. Dakle, šta se u stvari desilo? Sada je web verzija ChatGPT-a, dakle ovo što smo pokazali na početku, dakle sa ovim chat i work, u aplikaciji, ako ostaje ovdje na ChatGPT, je isto chat i work. Samo sa jednom razlikom, a razlika je da imate opciju da work agenta upotrijebite konkretno, direktno na vašem računaru. Dakle, da radi ono što mi zovemo lokalno. To je jedina razlika. Više nema razlike između web aplikacije sa chat i work i desktop aplikacije sa chat i work, osim, dakle, fusnota u tom smislu. Dakle, modeli su isti, dakle, kao što možete da vidite ovdje, možete isto da izaberete max, extra high, max i tako dalje, isto je i u ovoj aplikaciji. Sad kažem tom malom razlikom što ovo radi i na kompjuteru. I one chat konverzacije koje radite lokalno neće biti sinhronizovane na nivou naloga. Također, kada su u pitanju plugini su sada vezani za nalog. Hvala Bogu. Dakle, ne morate svaki put instalirati na svakom računaru posebno. Sada isti ovi plugini su vidljivi i ovdje, osim plugina za browser use i computer use. Jer oni ne mogu da rade bez, da kažemo, bez lokala. To je, da kažemo, najvažnija stvar koju trebate shvatiti kad su u pitanju, dakle, sada web verzija i super app verzija, dakle, ovaj ChatGPT. Sad, onda se postavlja pitanje, dobro, ako je to tako, zašto onda koji vrag koristim Codex? Kao što vidite, Codex ne može raditi u cloudu. Codex radi samo i isključivo na lokalu. I kao što vidite ovdje ja sam mu dao full access. Dakle, Codex ne može da radi u cloud. Vidite, nemate one opcije ovdje da radite u cloudu. Nego uvijek isključivo radite na lokalnim folderima, odnosno kroz CLI, kroz terminal, dakle radite
računaru. Sad, za svakodnevne ljude koji koriste, dakle, sad ne govorimo o onoj tvrdoj podjeli programeri, developeri, knowledge work, business, ne govorimo o tome. Dakle, sad govorimo o praktičnoj upotrebi ovih stvari. Dakle, ukoliko ćete poslove da radite direktno na vašem računaru, dakle, ako vam je to bitno, onda ćete da koristite Codex. Dakle, ako ćete raditi u cloudu, iako vam aplikacija dozvoljava da radite i ovdje na kompjuteru, koristit ćete ChatGPT ako ćete raditi u cloudu. Sad, zašto to spominjem i zašto je po meni to moćno i mnogo bolje riješeno nego u Claude-u? Dakle, svejedno mi je bio u brauzeru, bio u ovome. Dakle, kada pokrenem zadatak ovdje, dakle, kroz work, on ima svoj virtualni računar. Ne search query, nego ima svoj virtualni računar. I može sve zadatke bez ikakvih problema da radi kroz ovaj sistem. Dakle, ima svoj računar i bez ikakvih problema to može da radi. To su, dakle, stvari koje su ovdje najvažnije za znati. Još jedna stvar koju trebamo znati, chat, bilo da radimo ovdje ili u desktop aplikaciji, ako smo u chatu, on nam ne troši agentske kredite. I po tome su i dalje za koplje iznad Claude-a. Dakle, kao što vidite, ja sam već spržio svoj limit, o ovome smo govorili u prethodnim videima, i da imaju i puno bolje limite, ali kao što vidite, ja sam spržio svoj limit. Da ste sada na Claude-u, ne biste mogli koristiti niti obični chat. Ovdje ChatGPT ne vezuje agentske kredite za obični, pod navodnicima, chat. To je suština i nadam se da će sada svima biti jasnije.